लपा नापा सकल नियम पास मिनट जादुले लस्कुस नाच्न ठौँ जाजो दोनाजी सान्तरा साक्य हाजिर जु हेर्न ठौँ जाजो निसा छिन्जिक नेवा मी झो ख नेपाल सम्बर झिन्छचा पिन्या टचला ठोक पञ्चमी अष्टैको 2082 साल जेठ महिने 70 गते सञ्चरबार ठाउँ कवि रत्न यो कवि सिद्धचरण श्रेष्ठ सचिव झिन्सक जन्मने ख यो जाजुले सिद्धिचरण श्रेष्ठ बारे वेक सम्बन्धी बच हाकाउ मस्का हो जलवायु परिवर्तन मनसुन प्रणाली गुष्ण सङ्कलन रहेको बारे चाहिँ सिगौर्या ठाउँ यो कवि सिद्धचरण श्रेष्ठ टिटी कट चाहिँ सचिव झिन्सुक जर्मनी जुले ठाउँ वेकल चुया टाउपट्टि कविता रिटा महर्जन जुनले त्यहाँ हाला टाउपट्टि सफो राष्ट्रिय मिन्जना दिस खा
सुन्दर देश समुन्नत या जिगु दे तुझिता गुलिया गुलिया थन है कि गुचा तिजिता अतिया फसला वो निभा धरती थनया फसला वो निभा धरती थनया फुक चुंग फका जिगु दे हजुया जिगु दे तुझिता गुलिया गुलिया सिटीचरण श्रेष्ठ जर्मनी जुले वेकै बारे चाहिँ संक्षिप्त भइसक बिउस्यान वेकन चुयाटपट्टि छको नेपाल भाषा बाहनिङको बिचाव ल आन्यना छ वेकन चाहिँ दिगपट्टि नारी हिरडे नाङो छपु बाह मा ओ काय ठो टोटले भाषा मामा ठुगो अर्थ व्याख्यान याफम संसारे सुमरो सन्ध्याका सुभद्रा जाठिया चुङ बैगले याउन निवा छट्या भोफाचा द्वाव्या चुन बच्चा उजा वे सुरु डुमका चन्द्र कोशी नक्तिन हे वय मनसे वाछा टगु जा क्वाटुक्वाका फुरफुर भया चोपि चखौं चट सुया ठगु क्याटुसी नाइसी जंगु लाटा लापठाठा हर्र हर्र निराचुन ठ मस्तेको हास्य दिवापटिका मापिन्ट स्वर्गटे गयावनीको ट्वाठ लिया चुनी सुभद्रा ठन जाठिया चुसा उठन मोरो गुगु स्वप्न लोके चायला चुन त स्वर्गीय इले स्वान पोयट जेठे चुनका भाइचा डाना सु ठाउ रबरियाको सलो ख्वाबाट या वम गुरुडुम उइ निस्का गोविन्देट खना मच थारन हुल चिच्चा मुचा डंका हाल छौ ससला मामेसा कुला कुलार गा फुया कल हाय जिका ढाटा मच त पिट्टु पिकल साटु मचा मामेसके पिपना ठगु समस्त अचिटे स्वीकृत सुट सुभद्रा जोगु जुस ठो बेड्ने त छिरगो ठाउँमा फया काइट छु मुजिकी उजी तर थजाउ काल बिल या मुजुगु दैविक नियमे वमिएको या फुगे छु मायक नुगले दक्षे सया मफु खे आगाटियाव म गोविन्द यता का दुष्ट गुलिमोहिक जिकायत तका वाकु छिना न्यन्सो चुङ स्लेबरे खोल्चा केका छोट भाग्य व गोविन्द यता मलासे मेठा लाउन गोविन्द बिसुवन बनि जाने आचम भाट नाप्ने सुभद्रा फुक्क खपंकल कलाट अपाच खया खया न्यंको खैट न छु संगिन म पापा भद्रमान ठ लिक्क जाने आचो गोविन्द यता आ हनजको ठे चपका जुयाजुको जिसीमा छंग ट्वाना टो मठुसा सुभद्रा एटा भाटना याउ ठो फैसला एक पछि प्रतीक जुल व बिचाएट गुलियाउको या टुक्को फुक्को पाक्को आमल या टास टुटोटले प्रकट रुपया व घुस्न्या ठग बुन्ड प्रमाण त्यहा माग मुड भुकुम हाकेमेट छगज्या टाइठ्या डाल छिया जनाले ठे जीव छिने नुनु हौ पाटमेस्या सुभद्रा ट छक आश्चर्यपूर्वक सोया गोविन्द टाटाल गो थोना आख मोचे नै लाके खय मोसोसे गोविन्द लिसबल चेट न कुनि कोठा दो सुभद्राई सया मजिल वही खय गुले उपेक्षा फोबिया जिल्ला डाया जिल्ला लिपा गबले ठया मसाकी गुला गनख जनमाय याना आख चेट न लाटका नियम व मुटी भाला ये बाबा जे फाटी जम हो मुन्ट बिनय जुगम हो पुरोडिएको न सीमा ख सुभद्रा सुनको चोन कलर हिगो छौ पाखे जगम हो निगो पाखे जुइमा जिउका ठय खस जिउन शक्ति सुइका ठय सुभद्रा चटा दन कलाय मनोभाव सियाला टिप्टी हे जुयाला निसला भद्रमान क्वाउन सुभद्रा ईश्वरपुरको विचारे थले व छौ वचन लगा मछा पेरेटी नापा सुभद्रा ठोछे नुम भम्त जुया दुआवगो लक्षित डुब्ल्या छनो सिंगको ब्याटम वेट न के फट गोविन्द दुखसिरका दाजु ब्यागले थिए मुरुगो बल्ल बल्ल जिमसा ढया मान्याका ताउ ख छेपीको कचिका आटको वइ नुगले मनने ओखनो पाजमेसा गोविन्द त ठठा गाम्यायंका लक्ष्मी टया हेरका गुली जोर याट न बोमेसा बिया मसौ खन सुभद्रेको ईर्ष्याको मी झलो बोला कुयाको गण्डकेवा हापो डना वइथे वइको मन प्रति हिंसा भाव डना होला नापा पाट लिसल जुगो लफ्न छत छत डले मसी बोला ईर्ष्याको मिजको च्यामा सुस्याको सुदुख ठटे ईर्ष्याको मी डन्न छेका सुभद्रा फुटु ज्यासिरेको बाचा जाला निम्ति पुन मदियानी बनी 10 बजे निसे मचे न टुटुटु छारा जुल आला न्यवेको घौछटी जाला हुइ हुइ वा फ्याउ छन
सुभद्रा म चाहिँ ख्वास सोन तल जिका मिखक प्याचो द्वावन को बजान टुट्न भद्रमान तल नप गोविन्द यात न छ ठटिया जु ख ग्वार ग्वाजो छ पिउ लंका बिल कने सुट नपा वटा किने सुभद्रा वइ ख ताहा मटा थे जुको ठगो सूर्य टयाइगल जी भाग्य साप ट रंग जुना वइ खनि न्यामेसना न्याठ्या यासा छु ठा मजुको ब्याक्क सया माउ भद्रमान खला सुरे छु यार गा याउल ले भबिटबे जुन आ वया खे लिस काका हाला चुनी गुला छु बाला खम खो सुभद्रा मया मेसा ढाउ ख गे बालाई छिपिन क्या सापि न्याटिसा व यो मेसी पठन पिया व म भद्र आ मवा ख हैन का सुभद्रा ठौ ख सनाइन सु ठटिट पिन्टा ख्वा पिया जि जिउ मुखे गल समाजो मनुको मटिको का न्याठास बे बे भद्रमान फुङे छौडी गाटला का मवा मरुगा हाला चुनी गोविन्द चा अथे गब्लेन ढाजुइ मुख सुभद्रा वाला जिया ख ढाजुल जिल्ला सत्य कने ठछ्या हुने तटाजु भोपने लाट सयनासा टुटी जुनासा दुटी फुटी नया चुने थन छिकपि बौका पिन्ट कागज बिक छा भद्रमान खला देवगा सुमको च ताव दिम कला सुभद्रा मखो व टाल ख्या खमको कि जित ठछ्या छया दिस कि का याटा पाल पिन्टा छया बिया दिस चिचिना पापना दैमुखो निटा छट जना दिस भद्रमान मुरमा हर्जुल सुभद्रा ठेट हाइदिगो व मंगसेन खंग मखो स्त्री चरित्र ठेटक न जुय दैगो व ठौया चाला सुभद्रा इटा टाला छुटैगो ठेट हाग न धर्मे ह न कर्म मैले धर्मे खटोटी पिमेसा छुराई गबले बिचायन उडला सुभद्रा टाला छफु डापे निपु खुक्री चुनी मखो लच्छिनेला काटा पाल पिठा छे ठाकु छिटा छा ओइ माम लोमनी डका मखला भद्रमान ठारा नउठे जुयाटला आठन दहे मरे टंगु मेस्ट लुमंका लोमंका छुल वला वइको डक्को डाको छन्ट ल नाठकी टंगुल सुभद्रा अप्रति हट ज्याटल ताओ खमवाला निटा खे छट लिया दिस आनतल शिवला चमजन यसकाट मुहिउ ख छिठय पिहे कप्टी मिजटे स याना भद्रमा गे जियाना टैगो छंगु ख जिल छुन मठो ठिन मखो यल देशे चुना खोप दे जुजेटा पुजना तुले अपूर्ण खट्या सुभद्रा सुमको चुना सुभद्रा खलागु यो परिकार ठोख्या मखो निय खरगा भद्रमाना ठुल सुभद्रा टागु यथार्थ अर्थ ठिकिटा व मिकटिसना बिचाएट बाच फाटफुल मिकटिसना निमेसना न्यवेको प्रयत्न यात तर निम्म मडियन डटु मौन्टा यो खाटुको पर्दा झाको चुना सुनाना मुख्य साप का सटु हुने भद्रमाना कुनसोर का झाखना स्वे न्यवाया हान मसुको सवल सुभद्रा मटकिया हुन सर्च लाइट एक प्रकाश वो खन ग्वारगु बाजु लिउने गोविन्द कोठा ड्वावे व ग्वारगु बाजु थला छुटा लइ उठ मस्जिद चाने अपाको ले छयाएको उन वावबले भद्रमाना लुखा दनाच म सुभद्रा इटा सुट सुभद्रा गोविन्दको प्याउ वस हिकल ठोख सुभद्राको चिन्ता ज्वाला साम्य जुल जिरका भद्रमाना बिचाया खस जिढा व नारी हृदय त संग बछे मोट बखा ठुलिए पोचल वंग जाजो न्यना ठिठी कठाय स्टिकर व ठिठी डपनि बतनी चिपा छया हया दिप्नु ना पनि डकले ना पा राम पी कुम पाखा रवि जोशी बाबुकाजी सुवाल रमेश कपाली राजु सिक्राकार जेशोरमान प्रधान सुदेश लाकार मदनमान राज भण्डारी कान्छपाई कोजु रत्नमाय जोशी रत्नमाय खुलु मुना जोशी किरण खर्गी गीता रवि जोशी मुनिन्द्र बजाचार्य मानिक साक्य हो रेजिना जोशी वेक अप सक्छ यो सुबाटे छ्याछ न ठटे वंग जाजो चाहिँ गुइ निमेस न गुइ निमरे चाहिँ बयान जवान शेरना डिप जुल उलमुस मनु डोले चाहिँ ठो शेरना डिप न ना ठाउँ चाहिँ मोबनी बिचाएन अले युट्युब फेसबुक हैन चाहिँ मुक्क सोडो वन नेसो पी खुमेस न सुया डिप जुल छिकपिन्टा न वेक अप पिन्टा न यो सुबाटे छ्याछ न वंग जातले वो पटी कमेन्ट पुने वंग जातले वो कमेन्ट चाहिँ नमस्ते तारे माम भिसुता ठुक्न चाहिँ ट्री डिपी मध्ये डकले नापा रत्नमाया खोलो रेजिना जोशी श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ डुवाल विजय राजेन्द्र बी श्रेष्ठ सुमन प्लाटर अले चाहिँ सञ्जय साक्य ख थोरुङ्गा चाहिँ
मुना जोशी जो तारेमान जोजला पिंसुरा दाजो सिट नकै बारे छपिनी पाखे छुख निन दस जो पिरगुराम क का हलाडी हो याङ्गो सिन याङ्गो को का ख्वाले अबिरटया यो दाइ गनुना वइ रापटे मिसक नन्यका विजय दिगो आसेना चनर गाचने मुना जोशी जो टेरी जुलला अठटे किरण खर्गी जो जुजलबा दाजो ठौ छिपाके भगवान बुद्ध नाप साक्य कोले स्वाफुइ बारे छुछु खट निनेको आसिया से बुद्ध भजन छपो सकल नियम पिन्टा न्यका चनर गाचने वकल जोइ दि जुला अले टोरुङ्गा मुना जोशी जो नेवा मिजो जन्म उत्सव लस्ता सकल नेपाली पिता हार्दिक शुभकामना चाहिँ वेगला नेवा मिजो चाहिँ जन्मनि लुमुका दिगुला वेगट सुबाटो टटे रवि जोशी जो सिस्नका वलके नेवा मिजो जन्मनि लुमसी वइ नेवा मिजो जन्मनि लस्ता प्रस्तुत हो सकल नेपाली पिता हार्दिक शुभकामना दिशा चुनार का वेकला जोइ दिगुला वेगट रन सुबाटो टटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जुजलपा शान्तराज हो सराठे जाजो नेवा मिजो लागि छपिन्ट यको सुबा जाजो कोचाक हो पुंक जना कमेन्टियाको छोले मुख खुपमे हाका कोचाको ज्याजले पृष्ठभूमिले नेपाल सम्मते 1021 साले हिन्दुकुले जन्मजुम प्रेमकाजी श्रेष्ठ लिपा बुद्ध धर्मया नाजामा महाप्रज्ञा भिक्षे नाम स्थापित जुम बुद्ध धर्मय प्रचारकी बारे संक्षिप्त परिचय कनाडे गुण जानकारी मूलक दो अथे अखे खकनी जुले नेपाल पासे ये आइले प्रकाशित जुगो जलवायु परिवर्तन प स्वापु दुगो हरित ग्यास बारे प्रस्तुत न पाहा लाटल जाजले ठग मे झाले न फय वया मत जग सितयमा हनिबम पाजो मटिन श्रेष्ठ यसले ठगो जाचो मे सपना श्री सले ठगो सुयगो मन जुले हाक्न छक बोली मिट जटस्क यौल अट्ला डक्ले लिपाङ न्यू बज्राचार्य संगीत पुचोसले ठौ मेन बाहा लातल सुबा जय मापा मेगु संचरबार हान नाप्लारका वेकल टेटल ठौ संचरबार जुल वेकट नपाए लाई जी टटे जिसा आ छपो मिन चाहिँ निनु बिचायनाला अटके चाहिँ चुए छम पाजु खल मेजु खल मखला याउसिन याउ कोखर हापटे मेचन वेकल लुम काटी जुल ओ प्रिगोराम कका हालाटो मख ओ विष्णु जलमी कका हाकाटो जुल ओ मे एक्टर हास चाहिँ त म्युजिक नेपाल पिक्याटली ओ मेन चाहिँ महालिफो तर जे चाहिँ ठन्टे पोस्ट जी मजी चाहिँ मुसिदला पोस्ट मजुल काट हास छमेना नारिस आज्ञा नारिस याउसिन याउ कोखा फाले अबिटया यो रै गनवना वया त मे हालाटो पट्टी राम शरण नेपाली ख चुयाटम चाहिँ नि अले लेट याटम जग विष्णु जल्मी ख निनाडी साटो एमे Yangu shina yangu koka o Rama Yangu shina yangu koka khwale abirtaya yodai ganona oya yodai ganona oya Yangu shina yangu koka yangu shina yangu koka khwale abirtaya yodai ganona oya yodai ganona oya Yangu shina yangu koka yangu shina yangu koka khwale abirtaya yodai ganona oya yodai सोसा भुयोसा धुसी धुसी लुजा छो सोसा भुयोसा छो सोसा भुयोसा धुसी धुसी लुजा बैसा पुराया सामना हो रामा बैसा पुराया सामना नचाया मुझिया योदाई गना बनाओया Oh
향구시나 향구코카 향구시나 향구코카 화제 어빌자야 요다이 그나오나오야 요다이 그나오나오야 और फिसल गया गया मनया खा फुका धोया और फिसल गया गया मनया खा फुका धोया दिखो ताको धाको शीत हो रामा दिखो ताको धाको शीत मिले बिया सोया योदाई गना बनाओया योदाई गना 향구시나 향구코카 오라마 향구시나 향구코카 관레야 빌자야 요다이 가나오나오야 요다이 가나오나오야 बागमती विष्णुमती ये दिशया तिसारे बागमती विष्णुमती ये दिशया तिसारे एला तो ना है एला तो ना थे सिका गनवो नवोया योदय गनवो नवोया 향구시나 향구코카 오 라마 향구시나 향구코카 관레 어빌자야 요다이 가나오나오야 요다이 가나오나오야 오 향구시나 향구코카 오 라마 향구시나 향구코카 관레 어빌자야 요다이 가나오나오야 요다이 가나오나오야 न्यानादिला छपो नेवा संस्कृत खण्डुपट्टि मे तो मे चाहिँ जे विष्णु जलमी हालाटौर गाट यात्र विष्णु जलमी हालाटौ मुख तो राम सर नेपाली हालाटौ ख टकै चोमी जको विष्णु जलमी जुल अले टकै लेमी कृष्णमान ख आठो मे चाहिँ सिडेरका न चाहिँ छौक चाहिँ कमेन्ट सुए कमेन्ट हेर्नु या चाहिँ मदन मान राज भण्डारी वकल ठुक्न चाहिँ दुरो तारे माम ठाउँ नेपाल समझे 845 बछलगा द्वार से शनिबार खुने सकिष्ट जोजल भए पिस त ठाउँ निसक्ष्या सुटालामा सकल प्राणी जे जीवन नम बुढाए पबुट सब मंगल नेवा मिजो विषय कार्यलाई छपिन्द यको सुभा सरा निन डेमा छिगो जागर गबले हे मोहम्मद जिमर का पिन्तना आ मेगि जादुले सिस्न क न्यने वगले उकै विषयले छुछु कना जिर गाना आस्कै नातुना मदनमान राज भण्डारी जो छिटे दिथे अथवा सिट्न क न्यन थना चौले जे सिट्न क बारे छपो लेख चाहिँ न्यवे चनोडो राजवीर डंगल जो बन्द्रा डोगो जो जिगो इनाप खट सर्वा हारा वर्ग पिन्ट न्यन चाका मार्सबारी बिचा खट युजर पोट रया मे ओठ जागिए भगा नांगा टागो शब्द मिन्यन त हार्दिक आभार नाप ठ मड्डीको योजना यंके फेमर का पिन्त्र देछा सकल ज्याजो न्यम पि पास पिन्ट न पिन्त्र देछार गाजने राजवीर डंगल जो चुइदि जुल ठटे अमृत न साके जो निसाव छिन्छको मखो छिन्छको जिमा कुनको रिउ कुचा ल्या खाबले थेन जुल ठ ज्याजोला छको कुचा जको मखो पुङ ज्याजो ख ओके निसाव छिन्छको ज्याजो खर गाजने वेकन चुइद ल अखो निउ चाहिँ थ जिउ ज्याजले चुइ स्ट्याटस चाहिँ बच्चा चाहिँ डोना चौ ज्या चाहिँ खनि तो जी होस् न मरो वेक अप चुया टेर गात नि होस् ल ला तो पच
होस मर्याद ने ठ्याज बियात ने जुलकाटला शिक्षण चाहिँ खंग होस नादिउले चाहिँ यको सुबाटो ठटे आनन्द मोहन रञ्जित जो शान्तरा जो सराठे जाजो नेवा मेजो विषय ये कार्य लागि छ त यको सुबा जो जल पार गाटै दिने हो केशवलाल सेठ जो जाजो यको लिपन्यना छिको जाजो बाना तल सुबार गाटै जाजो बानार गाटै दिउले चाहिँ स्टन सुबाडो अले सुजिर खबि जो निसो जिन्छको गोर गातने वेकल चाहिँ चोया दिउला ठोटा मतलब चोया चाहिँ जिगो स्ट्याटस चाहिँ गल्ती खा वे चाहिँ वेकल कुला दिउला अर्थाते छत्र राज साके जो शान्त राजा साके जो जुजलपा चालन फेवया मे मोनिया आनन्द वर्का चाहिँ वेकल न चोय दिउला ल अठौटा कमेन्ट चाहिँ थने कोचाल जुल कमेन्ट कोचाउले सकिस्टा चाहिँ जि सुबा बिमा हे जुल सिट्नक न्यरु या चोले चोय चाहिँ मे समयस न पाजु समयस न सिट्नक बारे छोइन 10 जुर गाटै दिउले सिट्नक बारे छपु चाहिँ नि जे नापे डेकाट यो पति लेख यो भिडियो यो चाहिँ आवाज स्क्रिप्ट त निंक्यो जे नेनादिस सुन जाति गुली ठाउँ दैको इमुको जीवनशैली इमुको संस्कृति सभ्यता आदि सुया सिकाकाई नेवाट छगो इले टस्कन विकसित देश विकसित जाति ख दैको इमुको साहित्य संगीत कला नपा छिठी नख चख जात्रा जीवनशैली अध्ययन याबले नाक्ने थे यचुको खण्डो इमी गठामुग नखल नख चख न्याना सिटी नखल कोचाई चुचोन थे चुनी मफे गटान या चुनी गो टचला जा खौ सिचु सिचोन को फेव या चुनी टटान ओगे इले सिचुको होर्र फेवल की सिट नखल मोसि वे टुंगी ज्येष्ठ शुक्ल अटिटैगो टचला ठो खस्ती खुनु ठो सिटी नखला ठो निखुनु माड्याइ टरिमका कुमार भोग निजुया ठो नखट कुमार खस्ती टागुना या संस्कृत खगो खस्टी अपभ्रंश जुया सिटी जुटाई ठो सिटी नख हनिमाग कारण टाइगो ठो जा नेपा गले वावेगो सुरुजीगो इ ख वावल के ठन वापिगो जान्याई नेपा गा भुजाइ पिनको ठा जुगले इमिगो अन्य स्रोत टाइगो भुजा ख ठने भुजा वा छ मुखी याना पि वाव छ हे ठन चो पनि नेगु नसख दछि छका वापिना दछि त गाक्क मुंकीमा ओके इमसा ठो वापिगो सिना जाय त टजिको मट बियाट उटो सो इले पेटस्क वावेगो सुरुजीगले गनगन लय मुहान स्रोत दो अजाग डक्को ठासे मुना चोंगो किलो का चार छिका यचु पिचु यागु याई थनापमा थपिन त निठाउ माग लय स्रोत बुंगा टु हिटिगा ट खुशी पुकु जडु न्यंको मन पिचु याना यचु पिचु चोंगु याई थो बाग ल व फर मुना चुनीको सागा चुको आदि ठान यचु पिचु चोंगी ठजा डक्को जा ठया चाया मागु तैको छु इ लिपा वा बोलके सिना जानी से समाजा मोहनी सोन्ति तक थपी भु वा बाली ढुकाको ज्या लिमलाई गुजुल पेले न्याला सिना जाया सन मागुले ठो छगो कठ लरेमे वन्थे हे ख ठजा ज्या टकिन य रसरङ याना सिटी नख हना उत्सव कठ सिना जाई लागि पूर्व तयारी जुइगो ठय वैज्ञानिक व व्यवहारिक पक्ष ख नेवाटे प्रत्येक नख मनुटेको जीवन नापा स्वाना चुनी इमेको प्रत्येक नखला मनोटेको स्वास्थ्य नापा जगमखो प्रकृति नापा न स्वाना चुनी ठुक्टा ठो सिटी नख हनिक जोले छन्निन न्यवा निसे इमसा ठगो छया कुकुलामे बपुना माखपिका पुना यच पिचु याई ठगो छया लागटक न अठे सुचु पिचु याई प्रत्येक नख हन्टा इमसा छेछका सौ बोछिलिको अनिवार्य जो सौले कि स्यागो टट्टो डुगली सौ बोछिलिको याई ढाई ठौकने छे सपयाट डिटल लट्या सपयाई ठुन्नख हन्टा सक्सन मोल हिगो अनिवार्य जो सिनख कुन छली मुनख न्युमकटा बया चाकलक सौ बन्छिला ओके खुह दुगो पलिसवा चया स्वासिन नीलख पूजना वो छाया सिटिदियो पूजाई ठौइ दिना ठटे बया पूजा गुटाइगो धरती माटा आइट पूजा गुन टा ठोकुन ढानी समूहक टस्क नाइक पलाछना पृथ्वी एट भोज बि मुजु टाइगो टापु दो ठटे बम पूजा यागो टाइगो पृथ्वी एट माइ यागो शिक्षा पिउ ठौकने पृथ्वी दिवस तका पृथ्वी एट बचे यागो नारा वो नेवाट पाक शास्त्र न निपुण पिंजुया इम इ व्यगठन नेगु नसपा छौ नखले छटा पाक नसनेगु नेवाटे छटा बेस विशेषता ख ठजागो विशेषता संसारे सुया डुगु मसु ठोकट सिटी नखय नसतैगो ठीठी प्रकार ये वो ख मा वो मु वो कोसु वो नप खुट जे वो सिटी नखय छटा बेस नसख ठोकुन ठो भाग मालपुआ चटामरी कौनी मरी डुसी मरी छुचो मरी खुटा जे मर्न ठो सिटी नखया
छता बेस मरी ख तर ठौकने टोफी ढुङ्गल फागु बेला अबिर टेगु मोनी बेला भटमली बगे उठे सिटी नक बेला कापाएको अथवा भुएको फेगुली डेका चाहेकी गुयाई अयाको फेगुली डेका पोली झाले फसमा व्हाइटा चाहेका तै मस्त लेने फेगुली चाहेका ब्याजुया छु ठो चाकुन्डो फेगुलिया हपटी पोलिसवा चुया समायना तै गन निह दुगो पएगुल न चाहेका टगु नापा सिटी नख खुनो येल खोपेन सिटी दियो अर्थार कुमार दियो खटेटिया जात्रेया या रहेको सिडो ठोक्ने थो सिटी दियो ये नोगले जको दो याउम थो दियो त वो ठिठी मरिटिया पूजा याको चलन आनन्दनी कने खुनो बनी कुमारी लो जुना कुमार दियो जात्रेया ना वया चंग दो ठोक्ने थो सिटी नख खुनो थपिनेको टले चंग टु हिटिगा पुकु आदि यचु पूजा याको चलन यथावधि दनी ठोकुनो टु इ ढुङ्गा उकी की स्याट सफा वाला पिन्टको टु मुछस्ते आटै ठोक्ने लय समस्या टचो गुली छनु सुनटया कने निसे लका गेना होया यवाट पला पत्नी संगीत प्रभावित पि सभ्य जाति ख ठुपे न्यल दन ढुङ्गा न संगीत हे लिन्जी दिन न्यन भजन यानातिन दिउनी ठटे टु इ द टु थि क्वाउनी ब्ले कोला राग अस्थिर ठो संसार या परोपकार ढका म्याहाला उनी टुठी जासिरेका ठाउँ बेला सिना जम्या हला वइ ठुक्नो निसे न्यवाटे सिना जाय नापाङ पला न्याउ छुमा जुल सिसनखलन निसे सिना जम्या हालिगु यइ सिटी नख अना सिना जाय आगमन जुगले इमुको निजा आ संगीत मे जुइ मक्त इपि सिना जाय त मागो व्यवस्था टालको जुइगु ज्या व्यस्त जुइ उके इपि गन दियोठा जात्रा व मनोरञ्जन याठा न छिनी मुक्त इपि सिनाजा पिउको वा बोलङ्कीको लागि टन मन टन लगे जी मागुली मे हालिगो बाजा ठागो फुर्सद टक न दै मुक्त उके इमसा टिमे खि बैठे जागु छु बाजा ठागो पुइगु जा डिकाट वे दै गठा मोल न्याइगु नेवाटे नख सिटी नखल कोचाई छुन जात्रा पूजा पेटा खल वल्की कोचाई थे ठो सिट नखाइटन नख कोचाइगु नख ज्या पेटा नख न टाविया हना म्यामचे त हन बनटया सिट नखाइट म्यामचे नखटका हन बनटया चलन आटकन दनि ठौकने नेपागले लय समस्या निठ विकराल ज्या वग्ने लय मुहान समर्शन व सुचि पिचु या अटिकन आवश्यक जु ठो ज्या समृद्ध सरकारी निकाय न आवश्यक पल जना ठनी लय स्रोत पुपु हिटिगा टु जडु गुंगा सिमसार क्षेत्र संरक्षण व विकास या मागो ठाउँ आवश्यकता ज्याव डह वगु सिटी नखाइ बखान ढुङ्गा सिटी नख खवा दुठाको छप मिल्ने नाट्छ ठो मे नेवाटेको जीवन शैली भच्च भयाटो मोनी होला सुन्टी होला घचको सलो सिटी नख होला नख चख ढाराची बुरा बुरी जुल ठो मे ठट्याट याटो दो नख चख ढाराची बुरा बुरी जुल थै खपु छि समाज निन्दु लोक फफु ख नख चख ढारा बुरा बुरी जुगो मचाकी त नख चख हनाटो नेवाटे जीवन दर्शन या छौ पक्ष ख आ निनानिसन ल्याम गायक संजीव प्रधान चोया वेकला लेट्या वेकला चकाटे हाला टौमे मोनी वल सुन्ते वल क्यचको सलो सिटी नख वल मोनी वाला सुन्ती वाला घ्याचाको सलु सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुरा बुरी जुला मोनी वाला सुन्ती वाला घ्याचाको सलु सिटी नखावाला नखा चखा धाधाजी बुरा बुरी जुला
निछि देदछि नखा चखा निछि इगा मिगा भन्ता भुन्तु नखत्या पछि नागा तुगा यही निछि जय पिनी मछि देदछि नखा चखा निछि इगा मिगा भन्ता भुन्तु नखत्या पछि नागा तुगा यही निछि जय पिनी मछि मोनी वाला सुन्ती वाला घ्याचा कोसलु सिद्धि नखावाला नखा चखा धाधाजी बुरा बुरी झुला समय बजी हाजी या आजी समय बजी हाजी झाझा धाका वैया चिपी एला भचा हाजी मैं पिया को ते मत झाले वर तुली चिपी या आजी समय बजी हाजी झाझा धाका वैया चिपी एला भचा हाजी मैं पिया को ते मत झाले वर तुली चिपी मोनी वाला सुन्ती वाला घ्याचा कोसलु सिद्धि नखावाला नखा चखा धाधाजी बुरा बुरी झुला मोनी वाला सुन्ती वाला घ्याचा कोसलु सिद्धि नखावाला नखा चखा धाधाजी बुरा बुरी झुला मेनुगा उकुन्ठे नेपाल भाषा AI फेसबुक प्याउ याचों सपो चोसु वन्टेना तो चोसु मई 13 तारिख खुन प्याउ याचों ख ठौकने मौसम चाहिँ मनसुन यो ज्याचोंले छने ठो मनसुन सम्बन्धी चाहिँ छोज लेख जुरे तन जिम बुन्टेन ख ठकै यस ठुरन्टो जलवायु परिवर्तन मनसुन प्रणाली त संकल्प न्याना खास ठोटाउ सुख कना दिशा आभार जुइर गा चाहिँ ठकै ज्याटौ लले ठकै चाहिँ यस लिस ठुटा ब्याड ल नेपाली लागा बैशाख महिना निसे क्वाना टान्या वे ठटे तानो उटेगा झिगो छे पिन्चोङो वा वायुमण्डलले फे क्वाउ ख ठटे क्वारके फे घनटो कम जीव चुए आकाशे ठाउँ निगो प्रकृति नियम ख ठटे नेपाली लागा क्वागो फे चुए उनी भले नेपाली वायुमण्डलले चाप कम जाउनी वे इले बंगाली खारी पाखेन समुद्र ल साप क्वाना बाप ज्या आकाशे वे अनु ल डुगु स्पेन्ट युक्कु मुना उच्च चाप जाछनी फे नियम उच्च चाप डुटासँग कम चाप डुटा हुने ख उके बंगाली खारी पाखे उच्च चाप ये ल युक्कु डुगु स्पेन्ट उत्तर पाखे हो पश्चिम पाखे कम चाप वा लो प्रेसर क्षेत्र हुने वा एक त वायुमण्डल ठटे ल डुगु स्पेन्ट ग देमगा ठजागु स्पेन्ट खौकिनमा वा खौकी परिकितनी कन्डिसन ज्या बाफ लय रुपे परिवर्तन जे उके जब हिमालय पाखे वगो फस बंगाली खारी पाखे वगो बाफ डुगु फेट ठी अले वो ठासे खौची चुना सुपाचे चोङ बाफ टमाटम कन्डेन्स ज्या वावई ठटे बंगाली खारी पाखे न्यावगो सुपाच नेपाया लागा वाव एक टमाटम पश्चिम पाखे न्याउ नि तर वो सुपाच हिमाल फुलाउनी भइमको उके हिमालय सिटी सिट वा नेपाली चुए चुए जग स्मा टमाटम पश्चिम पाखे हुनी अर्थात नेपाली लागा टमाटम वावेगु सुरुजी तो प्रक्रिया जेठिया अन्तिम हप्ता निसे सुरुजिया भाद्रे अन्त तक हुने बंगाली खारी ल यक्को डुगुसमा उत्तर पश्चिम पाखे न्यावना वा वेकीगु सिस्टम ले चिटा मनसुन सिस्टम टाइ भाद्रे अन्त छनी भए बंगाली खारी वगु मनसुन कमजोर ज्या बन्द जुई तर भाद्रे अन्त वा आसिन छनी भए अरब सागर क्वाना ठावगु सुबाचन पश्चिम पाखे नेपा पाखे डवाई पश्चिम पाखे वगु सुबाच आश्विन निसे चैत बैशाख तक फाटफुट वावेगा छने तर पश्चिम अरब सागर वगु मनसुन बंगाली खारी ड्वा वगु मनसुन थे बोलाई मखो अथवा टन तक वावै मखो नाप नबजुस बंगाली खारी निसे नेपा गाटको सुपा छडिए ज्या लगातार सुपा ड्वाव्या छनेले नेनि च्यान तक नम्बट्टिको छमछम वाव्या छने ख पूर्वी मनसुने गुण या विस्तार तर टन तक वावै ख ठौकने साथ जलवायु परिवर्तन हिना ठे च्यान छिन्तक लगातार वाव्या छु मरो ठौकने मनसुन इले न जोर टोर छु इ जग वावग छिस खना नापजोसा ठटे जोर टोर छु इ जग वावग टे चिकुना जग ख
थटे ठौक्ने वयाचंगो परिवर्तन हेट वैज्ञानिक देशमा जलवायु परिवर्तन प्रभाव ढ्याचंगो ठजाको परिवर्तन छिठा नकारात्मक लिचोनाचंगो छाके नापा अट्टी बुनु वा ससबा वयुले उकिय ल फुक्क सिमालाना अजागो लय बहे सुनाउने ख विस्तारा वग वा अट्टेको ल न अपो चा द्वावना छिठा यको इटको ल थाना जुनियो ख तर जुसा खाना झर्र यको वाविले चाट्ने अपो ल मनाचुन फैमको अले अजागो ल त खुसी बागमती ज्या भारत पाखे प्याउने ख उके ठटे जुसा खाना वग वा छिटा फाइदे जुइमको ठगुने 2081 साल आश्विन महिना वा वठे टस्को वाउलकी यको खुसी बावे अले जनटन यको नास्ति तो चुसु थने कोचाउ ल चुसु टुंगा छपु मिनिनानि छ खेटल वा मोचाउ मुखटापटि मेठो मिचाटमपटि मुछि बहादुर अमाटे ख संगीतकार व स दिलीप संगम लावा मचागु मको जीव घाना मचागु मको लावा मचागु मको जीव घाना मचागु मको सागु घा सहया मफया तो न जीठो हगना तो ना लावा मचागु मको जीव घाना मचागु मको गोली तोला मजे त्याचा गोल हे मला कसा गुले ओटा तोता ओना तोता ओना मती माया नाने लोमती जगा झुला चिला चुला या कथना हेला हे पासा झुला हेला हे पासा झुला लावा मचागु मको जीव घाना मचागु मको न्योने जाका वैकू ऐलाया कुरंगा प्याचाया वैकू चिता ऐला झन झन ऐला झन झन गजगु नशा तो मिला करती भी तो जीवो दखो जीवन दखो यौवन लावा मचागु मको
जिगु भाना मसागु मकु कटलावा मचागु मकु जिगु भाना मसागु मकु सागु भा सहया मपया तो नथी थो हकना तो ना कटलावा मचागु मकु जिगु भाना मसागु मकु Nyanat-nat nisa wa chinika Newa Me Jho. Jajo nyana like comment wa share na di pe saksta subya de chhatna monsoon suruji na wa phasa bache zya dis. Thongta to prostota ji santra sakita bere biya dis. Thongta ba liba hanan napla.